Mōkori kia puta te kōrero mo te whakaako i te hītori o Aotearoa i roto i ngā kura katoa i tēnei te wiki o te reo Māori. Ka ū tēnei kaupapa ki ngā kura katoa a te toru tau, ana ka tau te hītori o Aotearoa ki te marautanga, mai te kura tuatahi ki te taumata o te NCEA. Hei te tau 2022, ka mana te whakaakohia o te hītori nei. Kei roto i tēnei kaupapa mo te hītori o Aotearoa, ko te tainga mai o te Māori ki Aotearoa, te tainga mai o te Pākehā, te tiriti o Waitangi, ngā riri whenua, te tainga mai o ngā manene me te wāhi o Aotearoa ki roto i ngā tōranga pū o te moana nui a Kiwa. Hei tā Erewera Rerekura, kua te tuki te karanga, kua roa nei e karanga hia ana, arā kia whakaako i te hītori o tēnei whenua ki wā tātou tamariki. Takari mai te ata. Kāwatea, ki te marautanga o Aotearoa. And we announce a millennium moment that New Zealand history will become part of our core curriculum in Aotearoa, New Zealand. E hare i te mea no te kāwanatanga te aria, engari no ngā tauira o te kareti o Otorohanga kē. I te tau 2010 Māori mai, ka wea mai rā e ngā tamāhine o Otorohanga me ngā kura whānui o te motu, te petihana ki ngā me mapare mata, i waho nei o te whare pāre mata. Ko te karanga, kia whakatūria he rā motu hake, e whakamaharatia ai ngā riri whenua, ngā pakanga me ngā pāhuatanga o te motu. Kua roa nei te punaha mātauranga e aro kori ana ki tō tātou ake hītori. E aro nui atu ana ki a Aotearoa e puta ana ki tā wāhi pakangai, engari anō ka huri tuara ki ngā kōrero ki ngā mahi i oti o tātou tupuna a otira te karauna i roto i ngā pakanga o Aotearoa. Nō reira, i tēnei rangi, kua rewa ki runga te tahitohu, e tai ai te whakaari i tērā hītori e ora nei i roto i tēnei whare paremata. Hei tāna, me mohi o ngā tamariki ki ngā riri whenua o mua. He mea nui nei kia aro atu ki te āhua o te pakanga, me te ki atu ko tēnei maunga rongo e rangonana i nei rā, ko tōna pūtake ko tērā wā o te tohe o mua. Nā ngā tohe me te eanga rā o rā tohe i mua, ana kua wātea tātou kia noho tahi nei ki runga i tēnei whenua. He maha ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te heke tonu mai nei. Imagine if across the country our history was passed down, not just by kaumātua on the taumata, but by our teachers in our classrooms. Kaua tātou e whakaaro ki a tātou o tēnei toru tau, rima tau, engari ki te titiro whakamua tātou ki te rua te kautau, toru te kautau, ki reira te māramatanga ki a tātou kaupapa. Mā te mātau ki ngā kōrero o mua, e ora ake ai tō tātou motu. Iriwere Rerekura, te karere.